Good afternoon. Meron naman tayong sit up ngayon sa Ilaya, Dapitan City. Tuwa na nga ang mga gamit dito. Doon yung mga gamit natin, tapos apas at apas. Let's go. Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying. So dito na tayo sa area at mapapagbaba sa mga gamit. Kay nanudto pa sila, nanudto. Ayos sa tindahan. Kaya kay naay tambol. Kadto to istorya padumugan po ng tambol. Tuloy pa lang gaan. Sa oras lang ko dili magamit. Ang gagpay. Tulay ba? Highway. Ayo di atas satu arah. Anda menuju ke bawah. Berarti ya, Mana lang nih? Pre? Sunog pre? Balik ko na rin natin. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.